Тыынча 909 сыл. Бесин саңатыгар отчетагы Россовет исполкомын председателя Василий Хрисантович Кашкин Россовет аппаратын сөбө муньягар этикиллеритинен нехеленняга сонуну түргенлик тердер сыллаах улус телестудиятын ахы туһунан вопрос көрүлүбдэ. Бу сыл күһүңҥү биир үтүө күн таатта пресскин бастакы биэрите эфирге тахсыбыта. Күндө теле күрәчмәлбит. Таатта пресскин ан бастыкы сухал интервьютун комуяв аттанары туран эхигини олох очуоргор оҕустарбакка тахтырга тептербекке сүйяктырга туруактыра диэн алгы халбыттыра боло диэн бүк эренебит. Биге ан бастыкы интервьюбут аттыгын ыкса ылбыт. Ырысырсыгыр коммунистический партиятын тататага арекомын жетиттен сагалдырга ыңырабыт. Биһиги аяр коллектив пыт 2-нчы сыл сетинне маңнайгы күнүн телестудия төрөбүт күнүнөн билдирди. Бастакы биэри тахсыбыт күнүттенила редактор Ольга Николаевна Корякина Умсура, диктор Мария Степановна Андросова, оператор Устингар Ильич-Ноксоров белемнәбит биэрилери жон сәрге кайга булын ылбыта. Уту субу арас интерехиней рубрикалар белемнемиттере. Ол курдук отчолорго улустагы ЗАГС отделыгар үлели олорбут Степанида Никентьевна Николаева, онна жактары кыттыйлага комитеттен Марфа Матвеевна Амосова, же кәрген кайдактарынан олорорун, оға ететін вопростарын, аға бахалыктар ия құтуттар тустарынан анал берилин тахарарга соруда халбыттара. Мисчар геройдарынан күннеті алтыгар, ол гынан баран жикті жарықтақ, бәйлері олыққа интерехиней суоллақ истя жон болбуттара. Ан бастакы бериге таланнары билихиннери рубрикаға Николай Слепцов, қағайкаға көмі рубрикаға серсақтар же кәргеттерін тустарынан кәпсәбіттері, арас сүбелері амалар бербіттері. Таатта пресскин анын рубрикалары таханан улуска ытыллар арас тәрәһеннери, мыраханиктары устан нехленяға көрдөрбүтэ. Ол курдук ветераннары хыхтарын, таатта тоғылған ыры конкурсын, Кытай Народный Республикатын делегациятын, онтан да атыттар тустарынан берилер жон сәрге интерехин тардыбыттара. Тыынча 991 сылтан таатта пресскин телестудия ден аттынар болбута. Бу сыл үөрнәчилерген аллаах ача бери күн сирин көрбүтэ. Сүрүн тахараатчынан үөрэ хаддела болбута. Ача арас интерехиней рубрикалардага ол курдук чечик, айы солунан, аптаах матарчах, уолан, керей гетигер онтан датыттар. Бери позывноyun музыкатын Татьяна Сункалырова, оютун Сарыл Билүкүн билемнәбиттере. Бери опса салаячтан Евдокия Горовна Петрова анамыта. Бу курдук өйгө бирде таксар ача, биһиген быспакка оголор күтүлә гылжыттары эте. Тыынча 991 сыллаах хадойду лимитет көгөләһинен улуска ан бастан Кытай трактордары келите сыл бир умнуллубат түгәренен болбута. Тыынча 992 сыл телестудия дойду лимитетиһинен үлетин салгаабыта. Отчылорга редакторынан Ольга Николаевна Корякина Умсура, операторынан Устин Ноксоров, дикторынан Марфа Захарова үлеләбиттере. Ол кемге ылжыт кәлле сынуннар, оғылорган аллаах араһына рубрикалар тахсаллара. Биллилях Джон улус историятын туһунан, Надежда Аргунова чаттарган аллаах табыс рубрикатын, ис сүрәхтан музыканы ағарды берилери нехлене сүрдәгін сәңәрері. Бу сыл телестудия харчыгелері сылтан кассета прокатын аһын үлеләппіте. Бир дойдулаах бұт саха усран литературатын түріттәтчі, Алексей Сеевич Кулаковский памятнигін ахылытын Москва коракка баран устан улус историятыгар бир сүнкен солталаах материалы халлар біттірі. Тыынча 990 сыл үп харчөттүгөр ырахатыры көрсөн телестудия улус жаалтыгар көспүтэ. Тоқ бар ытылар үле барыта бир дойдулаах пыт сүрячы Платон Алексеев Шевинскай төрөбүтэ сүйүслыгар анаммыта. Ол курдук Оюнскай бор кутон жокускайттан агалан төрөбүт алаагар компьютере. Сайын Россия президента Борис Николаевич Ельцин кыттылаах үбүлөйүнө ыгык ыраактан чугастан үгү сылжысы түмпүтэ.
1994 сыл телестудия культура правлениетін ихинен үлеләбит болан театр үлэхеттере солбуйсан үлелерин быһыгар диктарды сылжыбыттара. Ол курдук бысыл Александра Сталинова, Анжелика Березовская, Светлана Ачирова, Христина Хлопкова үлеләбиттере. Саңа тәреллен әрер болан үледерге сүрде антрехиней солун эте. Ол заян қанна бағарар боларын курдук ырақаттарды бағылара. Олықта жағылсы бағылығынан Руслан Петрович Неустроев үледер кемегер улаққан ырағырды рейдеті ұтылды бұта. Ол рейде сүрде ұшқой түміктерде бол бұта, білген да санырға істігін ден үтет олынан үлехеттер ақталылар. Тыынчы 995 сыл улус жалсын бағылығын социальный вопростарға солбиятчы Степанина Кентина Николаева культура правлениесін кытта сүбелеген икки штаты эви көрен студия төтілхеттемді. Бу кемнерге улустарга олықтақ телевидение саңа сайдан эрер болан бейген небетігер улахан сорук турбута. Ол курдук олықтақ телевидение үлеттен тихигін бұспаққа биреметигер тахары эхеленяға олықтақ телевидение әме қағыт курдук пресса бір көріңі боларын итағати жон интерехин тарды болбута. Бу солтан улус нехелек проблемаларын жон иститигер тонуннарга анал программа олан тахарарга күскөлләбит. Улус нехеленетін олоғын үлетін сырдатар бұяң, эркәйі улус историятын, официальный сала улус нехелек салаятчыларын анал эхитиннерилері, түтіп чап красастақ оғылырға онтан датын анал рубрикалары олықтауып бұд. Әмие бұ сыл сақа хитинлер көрдір компанияхінен көлгі программа тіріліпті. Тыгынча 996 сыл. Бу сыл улус олоғыр сүді солсталақтар әхіндер ұтылды ұттыры. Ол күрдік бәсігір әрқсас күннері бейгі улуска үрдік тахымнақтық аспыттыры. Таатта үрәқ үрдігер ұры конкурса ұрақтан чуғастан үгіз қыттачыны түмпіте. Бәсігін 16 күнігер улус историятығар бір бәлей күні үміте. Бу күн таатта чұрапчы краныстата үріләқтіға ғылы бұта. Үгіз кейі тоқтан ағыр местетінен бол бұта. 6-9 күнігер Саха бір бөдің общественный деятелі, профессор, Саха государственный университетін бастақы ректора Авсентий Горович Мординов мәңі тағын түрәбіт қапталағыр тұрор бұттары. Әме бұсыл, бейгі бір дойдулақ бұт суриятчы Дмитрий Конович Севсев сорнамалуан 9 саға ұлы сүрдінен кеңлік белетемміте. Тыгынчы 997 сыл. Телестудия коллективын көғіләхінен күннәғі үләға әбі саңа сүйрен видеоклиптары ұсту кирбите. Ол курдук ыры аргыстақ, аяр куттақ олуф таланақтара Фёкла Колодезникова, Светлана Ачирова, Жанна Баланова, Егор Махначевскай, Петр Самсонов доғырдығы ансамбль толыруларыгар тааттабыт кәрі айылқатыгар видеоклиптар оғылан нәйленяға кең сәргексетейіне өскәп біттірі. 1997 сылға бүтін республика үрдінен ил түмен палататыгар депутаттары талыбы бары көрсе улахан үлә ұтылы бұта. Бұ сүннінен бейгі улус пұтыгар кандидаттары кытта көрсүйілер ағас эфиріға тетімін бұспаққа тахарылы бұттара. Әме бұ сылға үгескі күбілі бұд таатта чұрапчы табарысты көрсүйілерін төгірік бейханыс төгірін өрі көтіғыліләқтік ұтылы бұта. Коллектив анығы олық әрді білінен көрөчін терейін тардар сылтан өссе саңаны интерейінеyi көрдүр тобулар. Тыгынчы 990 ағысыл бейгер олус бұтығары болбаққа, атын үгіс улустарға улахан улы кәлібі сылынан өйгі қалбыд. Айылға оңырбыт алжарқая алдан амма өрістет ардыларығар сытарны электерге үгіс хоромнюны оңырбыта. Студия ул калитин маңдаги күніттен бұн электерге сылжан тоқуле ұтылларын тутан эленяға биллерен іспіте. Улуғу ахан республика сонунларыгар сырдаты үле күске ұтылы бұта. Бу кемге күнге эфирка тақсы 5-ке 6-ға дері тиер түгенлері әме бағалар әте. 1990 ағысылға аяр жоғырдақ, ұрыны қоғыну ұмы ғосты бұд саңа ат білі біте.
Истин иеле кырылар автордара Мария Большакова саная бетин аяр бечерин бар жонугар белехтен үрдүбүтэ. Студия үлэхеттерин күйүнен концерт ухуллан тута монтажтанан тупсагайдык оңоһуллан көрөчү бейребилин ылбыта. Саная аяр бечеринен ыллы чурапчы улуугар стейлэхти гастроллан бу улус жонун сергетин кутун туппута. 1909 агыс сыл бир улахан стейтинен болар студия редактора Маргарита Иванова эдер пресса фестивалига кытылга авторской беринен кыттан лауреат үрдүк атын ылбыта. Телестудия бес ыйгар ыдыллар олонқо ойнуларыгар биремнени үлетин утумнахтык ылпыта. Манна улус чейин көмүскөктәк спортсменнардын кепсетилер, нейлек иһин ырахырды, тупсары, стадионну саңарды үрелерин сырдаппыта. Нейленняга олимпийска деревнеден атылбыт саңа бөхөлек тутуутун хамытын көрдөрөр, үләйттер сынааларын тердер, туспа анал берилер тахсыбыттара. Ойнулар кемегер коллектив манысерге атын улус телестудияларын үлэйттере, олонқо ойнуларын дневнигин, спорт арас көрүнереттен репортажтары, интерехине кей сүргетін көтөгөр берилери билемнебиттере. Манысерге телетранслятор үлэйттеринин бир санаанан салайттаран, ойнулар ахаллыларын болар сиреттен быха колбоохуну, сулустардын көрсүхүүден учулуу спортсменнардын кепсетини аагас эфиринан көрдүрбүппүт. 1999 сылга телестудия саддыгар программа оңоһуллан коллектив сүрбе 5 тыынчылаах гранынан наградламмыта. Бу сыл директор Галина Макеева айыннылаах үрелеах студия салаячытынан аттаммыта. Алтыхар саңа төмеңе үктенер 2 тыһынча сыл. Бу сылга дойдур дүнен улуу кыйы биһен 5 сылын бүттүүн өрөгөйдөн билетебиппит. Сүдүү датаны көрсө олунну ыйга ким да умнулубат, туох да умнулубат ден телемарафон ытыллыбыта. 1901-5 сыллаах сари кыттыылаахтара биһиги ытыктыыр ветераннары бут ахтыыларын кыйы 4-5 биһан сыллаагы үрүүлэх күннериттен видеосюжеттары көрдөрүлүбүттере. Президент Михаил Николаев ыңырытынан республика үрдүнен 2 тыһынча сылга 2 тыһынча үтүө жылы хамсаагын билдирилибите. Беги улуспут үтүө жылага кыттыхан сеттон тутууну булаңа киллерер. Саңа уяга спорду пропагандалыр сылтан ыты көлге, тептиргега, уолбага, туора көлге культурно-спортивный комплекстар агылыбыттара. Таатта ытык сириттен селистардыммыт саха литератураты төрүттеммите сүйс сылынан үс маңнайгы сүриятчылар бастакы художник Иван Васильевич Попов олохторун аяр үлелерин көрдөрөр хадаятагы мемориальный комплекс агылыбыта. Бу саңа тутууларга үле хамытын сырдаппыт, туспа берелеринен тарбыппыт. Таатта луха ытык көлге кинемите сеттон сылыгар жокускайга ытылыбыт таатта күннеригер сүрбе бири суяга эреллээхтик бериге улус бахалага Георгий Никонов кыттыылаах улус ологун түбүктерин кепсир ага сефирга тахсыбыппыт. Бу сыл бастакы Дальний Востоктагы эдер журналисттар фестивалларыгар айынылаах үлэйттер Владимир Антоев, Жанна Бурмистрова белемнэбит орто дойду ологунан берилере лауреат үрдүк атын ылбыта. Үгеске кубулуйбут ис сүрэхтен музыкальный эгерделер чычып-чап артык быяң мичер берилер күтүлээх ылжыт болан көх экранга тахсаллар. Бу сыл саха народный сүрячыта кихикене керемеhe Николай Егорович Мамматчыгыя төрөбүтэ 9-5 сылын туолар. Улуска оны республикага бөй-бүлөй каналлаах кийин кабааннаах терехиңер ытыллаллар. Ытык көлігі 1999 сылтан сағаламыт саңа пекарни тутуута түмүктенен үләға кирер. Улус жахалтатын холбос патриоп общество өйөбүллеринен 2 тыһынча үтүө жылы хамсааһын күүс көмө болан олохтоохтор өртөн күйүппүт киле бастанар саңа жете жендейер. Театр жетерді білге петтебет харбақ тұрықтағынан улахан тәрәхінлер 2 тыһынча сылға үліға керебет культурно-спортивный комплексқа етенне ұтық көр басты күнемерді ғорты сколаты кырытылалар. 2 тыһынча 1 сылға общественно-культурны кен тұтуытын үбілейіне қамсан бар жөн үйрүтігер бастықы свайыта түхер.
Сыл түмүгүнен культура игетигер ситихилэх бастын көрдөрүлэх үлэхеттери белиетир үгесси кубулуйбут Айтал шоу программа үрдүк таамыгытыллар. Алексей Аянитов, Александр Макаров, Сарыл Билюкин, Владимир Антоев, онтон даатын элбяга реннерер эдер үлэхеттер анал номинациялары туталлар. Таатта лохтоох бири күйөх экраанга көстүбүтэ 10 сыла туолар. Тааты телевидениятын эркеэтин оксубут бастак үлэхеттери тиэнне арас кемге айбыт туппут улус сонунун ситиһиитин бар жоңго кепсээбит көрдөрбү жону күндү ылжы быһытнан ыҥаран маанылаан жора киһээтериллер. Аспыты саныыр ахтылган күнэ келери түстүүр керек иһэ үөрүү көтүөр гыстаах үңкүү ыргыдыгуһуллаах аахар. Саха национальный көрдөрөр иһитнеш компаниясы алтата коллективка айынмылаах үлэни багаран туран цифровой камераны белэх уунар. Бусыл улус муннягар онна Саха Республикатын государственный муннягар илтүмеңе кандидаттары талар быбар ытыллар. Татытагы биен 2 нөмердәк быбардыр округтан илтүмеңе депутатка кандидатынан Игорь Борисов, Виталий Власов, Иван Бачонин, Афанасий Максимов онна Николай Туласнов тураллар. Быбардачы багайыр коллаханылан Афанасий Максимов илтүмән депутатынан талыллар. Тааттага ымтыгы сырылыбыте сеттуун үбүлүйдәк сылын белетибит. Тирилте үлетін камнаган кепсир музей ахыллар. Общественно-культурна кен тутуута күргөмняхтик барар. Исүлетигер кери бригаделери серге лохтоохтор эме көктөктө кыттааллар. Саңа тупсага yoңуулаах сонун көстүүлээх театр түргенник үлага келлер салтан нейлейне суботуннугунан күз көмө болар. 2 сылга осколаттан сагалан бары терехиннер аяр тыл агата усукуляга лөксөй төрөбүте сүүс сүрбе 5 сылыгар тугуланан ытыллаллар. Оскологолоргар арас агылар ычакка өксөкүлях сиенере денаатынан баал болар. Бесейин сүрбе 5 сүрбе 6 күннерегер өксөкүлях төрөбүт улааппы төлбелеригер жоксогонго чичимакка ыхыктар агаллар. Онтон бесейин сүрбе аксыз күнүгер улус кенигер республика тахымнаах улахан ыхыгытыллан ырактан чугастын ылжыттары муннян сүрячы үрдүк атыгар сүгүрүүю быгытынан барар. Балаган егер жокуссе куракка догордугу болосатыгар скульптор Афанасий Романов, архитектор Николай Алексеев толкуйдарынан айыллыбыт өксөкүләг өксөккө паматынник үйрүүләг быгамайгыга ахыллар. Долгутулаг жоро терәһиңе президент Вячеслав Штуров республика общественного таатта жоно серкете кыттыны ылаллар. Бу сыл улус бир эдер онна кырыгытар нехилеге даян мата төрөттемите сүрбе сылын белетир. 1913 сыллакка сакабыт сирин барымыннугуттан 90 саналак адыр ыччатмустан саңа бөхөлек ологун түстүүллер. Агаяк сылыгер күргөмнәк өлөтүмүгер олорор опсе жиелер, жаалта контората, фельдшерскай пун магахын, үсулахан хотон детсат тутулдан үлага киреллер. Сүнкөн үлени ийлән сагалан терейбит киһинен Бочоцнага орден кавалера, РСФСР үрәгәретен тойгуна Хрисанов Иванович Кашкин болар. Нехиле күбүлүйүн тогугун хетталтан баһалыгынан үлелер Елена Петровна Харитонова үрдүк тахымга териен ытар. Бүгүн даян матын кытта хетимнәк Жон Серге Мустан олохтоктор үрүләрен теңге үллестеллер. Таатта ыры күрән түргәтә терелибите 15 үбүлүйдәк сылын туолар. 1900 агыгонагы сыллакка ан бастакы ыры конкурсын культура халатын үлһеттере начальник Евгения Анисимова этенне ычча салатын специалисттара ийлән сагалан терибиттере. Жон Серге кутун туппут дуаны хыланьятар алыпта гырылак көрегейдеринен ыры бергеннеринен арас кемге Светлана Ачирова, Марта Неустроева, Анна Григорьева, Алексей Слепцов, Егор Шукин, Жанна Егор Махначевскайдар, Анисия Алексеева, Анна Гаюкина, Лина Антоева, Василий Николаев, Федот Лукин, Сергей Капырин, Михаил Варламов, Римма Федорова, Александр Макаров, Николай Кузьмин болбуттара. Үбүлүйдәк 15 ыры түргәтен бастыңнарынан Роман Матуев, онна Закира Николаева аттаналлар. 2-үс сыл республика үрдүнен Балатын Оюнскай сылынан биллериллен таатта жонугар үгүс үйрүүнү керетүгени тоскойор. Үле үйрәк барыта бу черчитинен өрө көтөгүллен ытыллар. Улу байбыт Балатын Оюнскай төрөбүт түрбетигер ытык чөркөккө саңа культурно-спортивный комплекс агыс олорор же тутуллар. Народный театр жете саңардыллар. Поэт күн сирин көрбүт алаагар Делберибекке үбүлүйдәк сылынан ыгы ытыганан кийин трибуна, эстрада, үрәгы турур моста оңохуллар. Отмас селигилен турар 5 йын куяс күннеригер сүрбе сетте улустан бастың талаана огомустан Оюнскай агыларыгар улуу хелерин кахтибет керекатылларын бар жоңга ихтинереллер.
Саха киһитигер саамай кетехилээх үрүң тунагыһыах Оюнскаятын ааттан сурьячы алааһын күйөх туунатыгар бар дьон үрүүтүн үксете өйгө сүрэкка кааларды үрдүк таһымҥа аахар. Хетинниге үгүс саха киһитин бага санаата туолан жокускай куорат килбээр кинигер Оюнскай паамытынньыга жендейер. Бу сыл бир жоро түгенинен Тимир Уха ытыктыр киһибит Борис Федорович Неустроев Мандарус Оюнскай атынан государственный премия лауреата үрдүк аты сүкпүтэ буолар. Бу сыл доғырдығы оғын күн народный ансамбла тәрелібіте 35 сылын үріләқтік бәлетір. Жорой бүрейінен Жокускай қораққа бары көлөнен күйіттір күстерінен улахан концерт тәрелілер. Чөркөққа әрге мағын жетін сүргітен оғы эстетическай кейінен тұталылар. Нәйлене барта тұрунан материалынан көмі болар. Маны сәрге саңа цифровой аппараққанан атығыз жеті үлаға кейрер. Тыраха орто лаборатория сколата төрүттемите 7-15 сыла туолар. Тыгынчы 900 сылтан үлетін сағылабыт үйрек қығата, ағы 10 сыллаққа 10 класстағы орто скола атын сүкпіте. Тыгынчы 999 тыгынчы сылларға сыл бастың сколата аты ылары хетеспіте. Үбілүйінен көлөнелер көрсігілері тәрелілер. Екатерина Чахардына скола лоғын хырдатар кенегете тақсар. Кенеха бүкін таттылуғын бачуоттағы олықтауға ат еңерелілер. Тааттан Народный театр тәрелебіте түрден 5 сылын үріләқтік бәлетір. Жұры тәрәңе амма улуғыттан нәйлектерден ылжыттар кыттығыны ылалар. Үбілейінен Константин Билюкинға улус бачуоттағы олықтауған, оттон Галина Михайловаға Саха Республикатын культуратын туйгуна үрдүкат иңерелілер. Бүкін Елена Слепцова курсуннақ аны жылғата ден орығыттар аймақтығынан айымнетынан көлік түйіті спектакль премьерете көстір. Таатта ыры конкурса биллилэх мелодист ырыгыт Игнатий Слепцов төрөбүдө агуонсылыгар тухуланан уолбага ытыллар. Кергене Александра Порфирьевна оголоро Игнатий Алексеев өләннәхтере кыттыны ылаллар. Икки турда конкурс түмүгүнен таатта көрегея чөркөктен Анюта Ржакова, ыры берген олбаттан Алексей Кудрин болаллар. Чичимакка 116 местеле оскола тутуута сагаланан цемент, плита, арматура келер. Үбіләһіне инвестиционный бюджеттен көрілілер. Салалта олықтауқтыр үләхеттер 2-5 сылға осколаны астырбыт ден бағалақтар. Саха народный поэта Серафим Романович Кулачиков 50 төрөбүтө 100 сылынан Жокускайга сурьячылар общественность кыттыла улахан мунья гытыллар. Сүрүндө кылаты Саха Республикатының правительствотының председателин солбиячы Евгения Михайлова оңорор. Тааттаттан студион Гаврил Андросов 50 айымныларын ырытытынан кыттар. Артыстар ырыгыттар 50 коғоннорун ыры болбут айымныларын толороллор. Алдан нәһилеге төрүттемите 9 сылынан устааттага олорбут үлеләйби жону түмен улахан үбүлөй киһете териллер. Крайы үйретәчі чөркөктөөгө музей бастакы директоры Людмила Николаевна Григорьева төрөбүтэ 6 сылынан осколо олоругар бастакы агылар чөркөккө ытыллалар. Күндү ылжыт быһытынан сурьячы ученая Сардана Оюнская, Ярославская атынан музей салаячыта Егор Шишигин сылжаллар. 2005 сыл 90 ыйгар улахан тымнылар түһеннер Республика президенти Вячеслав Штыров ыксаллах быһы майгы балыһынетін билдерер. Кочулнайдар үлелерге руматыгынан качыллыга улахан болгомто урулдар. Күнүстери түүнери журуства олоктонор. 90-15 күнігер кыйыз намета тааттыл уғығар келер. Илысы торчурапчы тааттыл уғын бірестебителері қырынысаға көрсен қардарыда елі тұтуған ағырделіген баран знамені Жон Сергор тұтуғар тырахан елегер үлжәні тұттарарға бұхаралар. Олуны ұйыстата кыйыз наметын таатта барын электерин лоқтоқтары көрсөллөр. Манна дағатан арас тәрәхінлер көрсүйгілер ұтылалар. Колун тутар бастығы күнігер республикатағы ұбапырухугар научной практической конференция болар. Тааттыл уғын қолыбыргар саас кырырақтар қаланнағаннарыттан көміскені туғынан кен кәпсеті тақсар. Колун тутар ыйга Булатын Оюнскаятынан чөркө қорто лаборатория сколатын ихинен эдер таланнары сайыннарар оғо эстетической кейіне ағыллар. Бу ыйга уолбага бойын поэт Макар Иванович Кузьмин Макар Хара төрөбүдө 9 сылын толар үбүлөе белетенер. Акты кехетигер 2 чагылкай талан Анна Егорова онна Макар Хара аттара колбу аттаналлар. Манна народ тапталла кырыгыта Марина Попова Макар Хара ырыларын толорон жора күнү ситерен которон берер. Эми бу ыйга болбут керечени конкурска улус осколарыттан барыта 10 кыз кыттыны ылар. Конкурска ыйлагынан Юлиана Атласова болар.
Муусустарыйга республикага олох жахак коммуналдык кахайстыба тереллибите сүүс, онтон биһиги улуска тереллибите 4-5 ыла белетенер. Үбүлүүгү көрсө тааттатага кахайстыба 2 саңа сыыга хан үлетин кайысхатын кеңетер. Ол курдук кирпиче шлакаблок оңорор сыык онна уус жете ахыллан үлелиллер. Ый берие түгенинен байыгага 5 оғытын сериге былжаппыт ыды кияга Феврония Малгинага үеле хойдубүннүк белете памытыннык ахыллар. Эмие бойга улуу кихибит Арсентий Егорович Мординов 95 сылын көрсө республикатагы Мординов агылара үрдүк тахымнактык болаллар. Саас таатта байагы урактар калааннылара сабагаланан серетер үлечерчитинен Саха республикатын правительствотын муньяга улуус кийинигер болар. Барабыдыстыва председателі Егор Борисов салаячылағы делегация тааттыр өксүнүнен ытылдар бөгөргөтүү үле камытын билисте терилте салаячыларын кытта көрүстө. Ыгымыйгар ытык көлгө 139 сериялах панел же уокка булжанар. Ыксаллах быгымайгы хамыйета тереллен манна лорбут 5 кияка көмө оңголлар. Эмие бойга эрел жекерген кийинигер Елена Ивановна Сафронова онна Дмитрий Григорьевич Бравин кыйы 6 сылыгарналлах нөрөн нөргүй болуктун ден саңа кинигелерин бихиреме болар. Бес ыйгар карбалаакка саха саарыннарыгар быраты Мординовтарганаллах республикатагы үбүрөйдә кыгыллар. Онтон ытык көлгө кыйы 6 сылыгарналлах улустагы кыг бет терехиннәктек ыгыллар. Алтынныга тырахан хелегер тааттыра хутун тутарганаллах улуска бастакы шлюз регуляторын оғылдан үләға кирер. Әме бойга алтынны 10 күнігер улус солу тутачылара сайды артығын арыгер жоғын біләқтерін төрәбіт улустарыгар туттараллар. Ол күрдік Жопускай, Қалыма, Магадан, федеральный суола үйріләқтік ағыллар. Манна Саха республикатын правительстватын председателі Егор Борисов салаячылақ бөліқ кыттыны ылар. Сетинне ыйга Балатын уюскаятынан тааттан Народный театрыгар Тимир Уха Оюхут Белихүйек Борис Федорович Неустроев мандар уус 6 сағын толар үбілуін белетир. Манна народ мастerdарын дыстапката терелдер, онна мандар уус айыр үлетігерналлақ жүхүйі болар. Эмие бу ыйга сетиннеге жоқсоғын нехилегер ыксаллақ бұхымайғы өскүр. Ол күрдук лыбачайы көл бұхыта алжанан уу бөхөлекте кейрер. Правительство председателин солбуячта Дмитрий Федосеевич Наумов салаячылах рабочий бөлөк месетилер келен үлени ыйтар. Аксынны ыйга Жукускай коракка 3 күн устата таатты күннере болаллар. Манна улуу салалтата министерстволары ведомстволары кытта бир күлелерге сөбүлен түһәрсер. Арчы жетигер народ мастера Борис Федорович Неустроев мандар уус үбүлөе белетинер. Бир дойдулақтар онна тааттағы үләбіт қамсабы жон үріләқ кәнсерге аты тұту жарбанкатыдар тоғырға мұсталлар. Ахан ихер 2-6 сыл сахаларга өрөгөй үйөрүләк сонунан сагламыта. Ол курдук ЮНЕСКО олонкобутун кихай мактылынан айбытчылуу айымныларын аксаны эркеллер битин туһунан үтүө сурак сахабыт серинтилие көтөр. Онтон үйнер 10 сыл республикага олонко сылынан билдирилдер. Итиенне олонко тыынын илже сылжар ия олонкохоттар Дарья Томская Чайка, оны бир дойдулакпыт бөтүр эрехеникеп ЮНЕСКО фондатын стипендиаттарынан аттаналлар. Ини билер Саха саарыннара соруячы Николай Мординов амматчыгыя бөлүхөк Саха государственный университетін бастыкы ректора Арсентий Мординов төрөбүттөрө 195 сылларын көрсө улуска үгүс үле хамнас барар. Кулун тутар 3 күнэ улуска олонко күнүнен билдирилди. Онон улулонко үелерге өлбөт сүппет үтүө аттанна кенчәрит жакка жоғын белех болла. Эмие бой керечәне ко керекергыттар күрәхтәре онус төгөлүн ытылынна. Илинеңар улустар күрәхтәрен кыйлагынан талы талбат аттан төрөттә. Меңе хаңаласкыга Сахая Осипова тахсар. Саха бир бастыкы быраха Прокопий Нестерович Сокольников төрөттәбит черкәк балыгата ахаллан үлеләбите 100 сылын белетер улустага терәһен ытылыбыта. Балыга жетигер терилте үелә историятын белеһиннәре ахаллыбыта жогос киниге бешәттемите. Саха народный поэта Серафим Романович Кулачиков элле ятынан Чешема Хортос колата 100 сыллах юбилейы үрдүк тахымга белетеммите. Саха сергер көңіл тұсту сайдыбыта бейхан сылгар, онна аан дүрді чемпионы Илларион Федосеев юбилейгарын Аллах республиката турнир болар. Манна аттақ соллах 110 келен кырғы байы қапсығылары көрдірілдер. Саха народной сурячта социалистической юля героя
Дмитрий Кононович сивсеп сорнамаллан төрөбүтэ сүйүс сылын көрсө, киен талаахыннаах үлэ хамнас териллер. Чөркөктөгү полицилка музейин объекттарын саңарды, суриятчы олорбут айбыт туппут ыдыктаңа сайылган тутуларын жөлүгөр түһэри ытыллар. Саха кихитин үгехенен саман сайын уруйдур өрүң тунах ыһыах ыһыллар. Ыһыах омоллон олого олонко ыһыага дианатынан түһүлге телгетен ыраахтан чугастан үгүс ылжыты түмер. Олонко дойдутун улохтоохторун ылжыттарын Саха Республикатын вице-президенты Александр Акимов эгарделир. Бүтүн республика сунтарга ытыллар Саха сыреннороттарын төрдүс спортивный оонюларынан олорор. Тааттылуха 17 кихилия делегациянан бу юрюге гыттар. Команда бер семей көрдүрүүлеринен 19 командаттан 16 местага тиксер. Саха наротун ытык кихите Саха литературатын саарына Дмитрий Кононович Сивсев сорун амаллан төрөбүтэ сүүс сылын белетээхин чөркөкка ытык көлге Жокускайга ытыллар. Бу чарчетинен республика музейдерин үлэхеттери кыттылаах научная практическая конференция сорун амаллан төрөбүт ойун көлелаһыгар чөчөбүнана аһыы сиэре туома ытык таңхасайлыкка суруяччы музей ухайбатын бар жоңго билихиннери ытык көлге Албанат музейин өрүлэхтик аһыы общественность кыттылаах жора киэһэ болар. Икки супту ардах тохтабакка курулаччы көппутун түмүгер аян сыры хайтыран харбалахтан чох устаттаттан уматык нерүнгириттен эрген тахагаһын тейи тохтур турукка кирен баһалык уона коллегия опсай муньяан быһаарытынан улуска ыксаллаах быһы майгы биллериллер. Бой тыа хаһаспытын берепиһе өрдүк тахамга аахар. Чымнайга улу кыйы 6 сылынан нехелектен сәрит оланы горохтубут, уанна кыйы көтөллөнөн эргеллен кәлбит бойуттары керестир, үйелі қойды бүнік өрілі қағылыда болар. Поэт, прозаик, драматург, Саха театрын бастыкы директора, Чолбон сурнал бастыкы редактора, Анимпадист Иванович Сафронов алампа төрөбүтэ сүүс сүрбе сылынан, улус кинигер оны жоксоңы ытылыбыт алампа агыллара, суруяччылары гыты көрсүхүүлер, суруяччы айымняларынан жөһүүлери көрүү кең сенерини ылаллар. Ақсынни андам тымнытын ақсыбатка, үгеске кублойбуд чурапчы таатта үбілөйдә, биэхан бэхес көрсүхүүлерин көрөсте үтүмен киһи тоҕоорухар. Сетте көрүңҥэ илин келин түсүхүүлээх аристилээх фрахтаһи түмүгүнэн таатталар түө түсахсаарынан кыайы өрөгөйүн билеллер. Тааттал уһугар анбастан Саха Республикатын уонна Россия үтүлээх тренердерин Мария Никитична Бырдыннырова уонна Николай Николаевич Кычкин аттырыгар сүз харахтаат добакка турниры тыллар. Эмие бый Албанат орден толор кавалера Дмитрий Ананьевич Петров агухон бес баяға участактағы балыхата сүйіс уон, чымнайы орто сколата 7-15 сыллах үрілі құблөйдерін белетәтілер. Тыһынча сетте сыл Саха Республикатын барабытылсыбатын бөлөгөн сырытыттан сагаламыта. Улахан муньяха тыа хаһыстыбатын сайыннарыга халаантан көміскениге кыстык камытыгар, онна улус эники сайдытын тускулларгар кең ахагас кепсети барбыта. Буйга Федот Семенович Аргунов атынан оғы музыкальная сколатын итиллячилere республикатага саңа аттар көрө касети хиляхтек кыттыбыттара. Бутуһунан республика ханалыгар көстүбүт арылыйар артык кабери бир бастың аяр үле быһытынан сыналамыта. Таатта автодор саңа бекеринете арыллар. Мойонатаға кыржағыстар желергер Доробия национальный күнет тәрәхіннәқтек ытыллар. Жокускай кораттан үрдік категориялақ барастар бергәделері кыржағыстар Доробияларын чинчиер. Онтон кин балыхаға олыню ам-дам тымнытын ақсыбаққа бахартан серәқтәқ болу үйреға болар. Колун тутар 2 күнә таатталуһугар олонқо күнүнен билдерилен төрдү сылын ытыллар. Кыйга олонқо конференцията териллер. Аян солун баттаһа кытын эхлектерге диспансеризация ытыллар. Саңа симмен сиренген аппараттаңыллан үлетин сағылыр. Ытык көлгө оголорго республикатағы мастардыһыга турнир, якол компания тустууга капсагайга көрөхтехилере үрдүктере хеннәхтек ахаллар.
Сааскы сынялан кемигер үйренятчилер төрөппүттер дайым мағатереллебет дайы туристической комплекска бихирян сылжаллар. Из жылы органын үлэхеттерин сүйілбеккіз спартакиадаларгар спорт оон көрүңер күрәхтеhi ытыллар. Териятчы тааттылуғын командата бачоттақ өйіз местеға тақсар. Колун тутарга таатта автодорга Камацу экскаватор келер. Аныгы үйе модун техниката аны иккиинан хайдах курдук тухалақ болуғын өссө кемдесерейбет. Бир дойдулақпы терчимнях предприниматель Алексей Васильев Харбин хачықтамыт әбәхіністәқ терілтеті Кытай трактордарын бастығы партиятын ағалар. Саха қомуғын ағатын Лука турнин төрәбіте тоғуын сылғараналла қомыс конкурсы үрдік тәрәхіннәқтік ұтылар. Тааттан ehlegin терилтелерин фестивалы түміктенер. Бұсырыға коллективтар кыттылара қаяда сыллағар үрдік болар. Өмыйын 14 күніттен Улуска ықсаллақ бұхымайғы балығынеті білдерілдер. Бір бастақынан чаркөк нәхилеге уттан әмсағалер. Өтік көл олықтақтары көргөмінен соботунюкка тақсаллар. Өмыйын 10 күніттен Улус кенегер тоған ян кирер. Өтік көл 6 харбалақ ағығын чымнайы сүз біргін кәріңе қалаңы бұл жаналар. Улус үрінен 4 тұхынча кәріңе кейі эвакуацияланар, тұхынча кәріңе олырар же уттан әмсағалер. Республика Улус салалталара оғыны кыржағығы сүйіні ағы көхіріге Ықсаллақ балығыняға жон олығын қачыға соғал жағалары ылалар. Қалантан эмсағалябыт тааттолуғығар гуманитарны көмені оңыру тәрелдер Жакускай коракка ахамал акцията ұтылар. Төхіді ұстықкен боллар мойоналағығар ұғы қығылар. Қалан садола білігін да салғанан барар. Бөхөлі кейінеғі улахан моста сақалланар. Жолғы жон эчейті тақсыбат. Үтік көлге ұбытанық түхер. Улус кенигер ихер утурга мөлтөх тааттыряқтан уыны тутту сөтөләһін бабуллар. Төрөпөттер жедерин чөлүгер түһәреллерин ого көрүләг болырын туһугар ого сааттара сайыннары үлелиллер. Улуска ил түмен депутаттарын бер ого сылжан балыгыняны билсер. Нехилектер үгүс ырахаттары туран опка киреллер. Жоксоңга биллиле хотоксочу Стахановец Алексей Кладкин биригер күлей ытыллар. Көмө харчы, кирпичче тутуу материалы түңетиллер. Тыға айсыватын үләхеттері жүгей көрдірүйләқтер, оттағын тәрәхіннәқтек барар. Улус олығын жағын кеңнік сырдатар тааттаға сайыңы түбіктерден атта олыған бері республика қаналығар тақсар. Бұл сылға сколаны бідербіт абитурияннартан түрден чоға кен кораттарға сүстен тақса Саха государственный университетігер үйрене керелдер. Балаған айын маңнайғы күнігер Чечимаққа ұстаттаға 2 саңа тасас кола үліға керер. Өріләқ тәрәхәңе республика президенті Вячеслав Штуров кыттар. Өтік көлге саты кейі тұрур бастықы мостата тұтылылар. Сақа сәрінеға телевиденияннан, оны радионан берер кейін үс нәхілекке гуманитарны көмі сотығар радио передатчиктары ағалар. Таатты лұғын бары нәхілектері Сахаран істер қықтаналар. Алтыны саңатыгар Харбалаха төрүтті қайсыватын производственный кооперативігар сенаштағын өлетін үгене, үхі онны қомур болжағын ты қайсыватын Чинчер институттар учонайдара сүрінүллер. Үтіккір жағыз Прокопий Харлампевич Андросов Жемкүсен ағуғын сағын аяр үле үгенігер көрсер. Мойонаға саңа жиелер үтік көлге мосталар тұтылалар. Үтік көлге аян артыгар саңа заправка үліға кирер. Олимпийский чемпион Роман Дмитриев тұсту коғылырға мастер-класс ұтар. Чурапчы оны тааттар ойынырын военкоматы ытык көлге көхөнүлелер. Албанат музейгар көхүнгү хомурга армияға баратчылары атары тәрілдер. Быйыл кантарағынан суғыспаға жоны хомуюга үлі қамныз білі сәргіқсиер. Қалан еденігер түбеспет жон олығын сырдатар қалан онна таатты жоны бері көрәтчі сәңәретін, онтын журналистер үрдік сынабыларын ылар. Саха республикатын президентін ағаға сефиргар тааттылық тақтыра бұғағытталар. Қалантан чөлігер түйheri үлелерін түміктүр тәрәхін общественный культурный кеңе ұтылар. Быйбар компанията түміктенер. Тааттаға 1 нигыл Россия 6-15 сылай түрден 6, Сердях Россия 16 сылай 15, оны Компартия ағы сылай 6-11 дәхәтей бірғыннан үз бастықы местені ылалар. Чымнайғы Игор Васильев быйбардачы ағы 19 сылай 5-6 дәхәтей, өтік көлге Игор Павлов 7-12 сылай хүрбе үз, Қарбалаға Семен Протопопов 6-13 сылай түрден 1 дәхәтей бірғын, колағыланнар әреләқтік бастылар. Төт нәхілек саңа бағылықтанар. Быйбарға жон кыттыта көқтәқ. Таатта нәхілеген депутаттарын бастықы сессията болар. Бұсырыға депутаттар олық барай кететтен баллар. Нәхілек себетін берседателінен әдір финансист Георгий Попов талылар.
Ақсыннига ветуправление хетте 15, игиде сколатын хетте 15, устатта сколатын ағы 15 сыллах юбилейдері, государственный турук акталарын сұрую 9 сылығарын Аллах тәрәхінлер болалар. Сыл түмігінен татта телестудията Саха национальный көрдірер хетінерер компания өз бастың үлеләқ филиалын ақсанығар кейрер. Сыл устата татта олуғын сырдатан қаяда сыллағар әлбәқ 200 чеке сюжет республика сонунларғар көстер берилер бұланлары ме ағырыты олар. Саңа жыл ининеға күннерге ытык көлге сотабай себәскерен улахан сәргәқсиі тақсар. Улус жағалтатын 5 сыллақ үлетін отчота нәхилектерінен ытыллан түміктенер. Көрсігі күттілақтары әлбәқ өлі қамнас барбытын белетелер, сөріннен үшігей сынабылы берелер. Тоқсунню ыйга жекерген сылын өрүләк ахылыта болбута. Манна улуспут нехилектериттен элбе хоголок бастың үлеләк ылдар честеметтере. Эме буй Николай Кулишкин биригер республикатагы боксы турнира үрдүк терехеннәктик аспыта. Олунню ыйга сылын ай ытылдар ытчат балыгар 10 бастың үлеләк ытчат, онна сыл түмүгүнен үрдүк ситихиләк 10 спортсмен аналаттары ылбыттара. Буй таататагы картина галерея ахыллан үлетен камнахан сагалыр. Жоксоғонға алампа кенеге сүрәқтәнейті болар. Бұйбардар аханнар колын тутарыйга улуспут бағалыга Михаил Александрович Партадяканов доғынығар киритін сере тома ытыллар. Мусустарыйга Владимир Ильич Ленин атынан уолбос колата сүйіз онтон таататаға кейін балыға сәтті 15 сылын толар үбілөйдерін белетейлер. Ан бастан Дұрубия қарастабылын музейя ахыллар. Спирбан бастықы сваята түхер. Мандар усаға аюты бішігі кенегеті күн серін көрір. Бұ жоғыннақ кенеге Джон Сеңәриден ылар. Ғымыйығар аммар үстардыдығар олықтоқ чымнайы қарбалақ дайыма бөхілектері сасқы қалантан әмсәғалилер. Бәс ыйгар аны уолба устаатта баяға еңер тыа бахара баран ыксаллах күннер жылдар тураллар. Бәс ыйын 19 сүрбе күннергер кехайма құхылучулах айымнита олонқоған аммыт республикатағы ғық кен қабаннақтық ытыллар. Ұғық тәрәхінігер тәрілтелер нәхелектер таланнақ жонноро саңа түхілге ұғық ұғылыта ұғылжыттары сөқтірер. Сайын ортута республика бұтарас мұнуқтарыттан ұтча тутар әтерәттері кәрен қалан алжатытын туратарға үлелехелдер. Улуспут кинигер әлбәк квартиралақ жедерге тысыжылар тірелелер. Алтынны ыйга Ленинский комсомол 9 сыла өрі көтіғіліләқтік белетенер. Әме бұ ыйга Эдуард Кардович Пекарскай төрәбіте 105 сылын белеті бит. Таатта автодор үрақ сүнен кәңетіге сәтінне бұға үлелер. Тыға хайстывада кыстыққа үшігай белемнәқ кирді. Чөркөққы бахарны депозите тутулунна. Ақсыннига библиотека сәтті он музыкальная школа биехен дая амматын сүрбе 5 сылларын белетейбит. Элинер улустар инке харды научно-практическая конференциялара үрдүк терехеннәқтик аста. Икки тыгынча 9 сыл улус олағардағар тоқ тихилері умнулы бат түгендері қалларда. Сыл стихилерин кепсир қаландары арыян көріоғын. 90 ый. 2 тыгынча 9 сыл Российская Федерация президентinin тыгынча 313 нөмердә жағалынан ытча сылынан білдірілі біте. Бұ әдер жоны өйір, үлаға қамнаска тоғылыр, патрическай өйі сананы еңерер, ытчат научынай аяр онна профессионалы тағымын үрдетер сылла жағал сылы әргетчі ытылына. Қаз бірді жекерген кен тұттуыта әрелі үйнер көліне ытчат болар. Әме ол кәреті жекерген сылын салғы ытчат сыла үйміте, бейте ураты солталанна. Бейгул уска ытча сылын чәрчетінен ытылылар әтерәхінлер 90 ыйттан сағаланнылар. Әме бұй қалантын әмсағал әбіттерге анан төтмен дебеннәқ толыры қатшылыла же қағайыттарығар анын тәрәтче аста. Олынны Саха Республикатын правительстватын отчетуттан сағаланар. Үк министрі Вадим Новиков, Тыхайсваты министрі Роман Дмитриев, Туту онна промышленность министрі Сергей Дерповская салаячылар үзбілі улус баран электрин керейін бөлдер. Жон Серге санатын істер. Правительство председателя Егор Афанасьевич Борисов саңолаға кетбет алма сәргенбан өріліға ғылысығар күттінілер. Әме бойы Саха Республикатын маңнығы президенті Российской Федерации Федерациясын Советін Солбиясы председателя Михаил Ефимович Николаев бейгул ұспытығар өлжіктір. Бүкін гимназия бастың өрінәтчілері Семен Васильев, онна Катя Гизюкина, академик Владимир Ларионов атынан награданы республика бастықы президенттен салылыр. Онтон Учутал Ольга Карякина білігінен көйен бәлейнен наградаланыр.
Kulun tarayga, tığ sürünülühetlerin iten taharar üyrak kıhata, Jokuskaydağı tığ haysıvatın akademiyata, onna uluz jahaltata bir gölelәhin ötebilenin tüheristiler. Bıy uluz bir kere belin estilahtırıgar, dayanmatıgar, çoğuluğu targatar, jekergen sınırlanın teriyer, dayı turistçesek kompleks ölületen, rağstan çugastan ügü sığılcıt tümser. Emiye bıy, sağa ahın kengayga targataçı bir doydulaq bıtını kençe tarbağab, 6-15 sahın yürütün uluğun canı sergatın kıtta üllehinne. Ötük kölge çışımaqqa johun terähinler ıtılındılar, manı serge kanditerskayı oňohuktar atı bыстapkalara keyinlik tardılınna. Bıy bir soltalaq terähininden taatta onna öymükan ulusların ikkerdigar Dolbar Tversite bolla. Musustar ıyga, sahattan bastaka idelä xudohunyuk Ivan Vasilyevich Popov töröbüte süýüt sürbe 5 ýyl körse. Onna kini uola Ivan Popov 7-15 sahынан taatta literaturuna Xorosvenny muzey saňa bыстapka teriydi. Poet Vasily Alekseyev 6 ýyl jekergene bir doýdulaqtara çyrkökter teriyilerinden qohonlara ağıllar ırılar allanar ulustağı konkurs bolan asta. Saňa üýerdi bilinen birgin xanna bagarar Tranchevskay idelä spesialist üle bulara sudurgu. İdetin saňat alar skolu oğutugar tuhulan nauka ona professionalny üýrektähi ministerstwatyn teriyitinden Respublika 14 alın onna orta anal üýrektäň kıhatyn löhetleri onda stüdyonlara kelen üýernäçleri kıtta körüstüler. Boy taptallaq taatsa qahypy sette on. Uluska köy ekran berileri köstübüte 30 yılların ken talahan naqtık beletätler. Zbirban saňa topsaga jaga köstü. Taatsabat Talbajonun ulusku üyeler sehenin irde soljar Kapsir Suryer, Serken sehenet Igor Dmitrievich Androsov ağon 5 sahın solar. Ümüye, bu saatka xalaňy bilemden ýüle bulanaqty götürler. Ustaatlar beýlerin kıhtarынан saňa mosta tutallar. Ol baga joksoňa çyrkökka harbalaqqa öhülete kürdünähtik barar. 2009 ýyl ymyň 9 günükden keler syl bu kemegerdiler respublikaga veteranlar syllara bildiriller. Onun kıyı 6-15 ýyllaq übülüýger bilemden ýüle ürdük tahamyna ahyqtaq. Desiya, ulus ıtık kırjaga ýylyň gohut götüre hinnikep ağon sahyn beletir. Talı talbatatta seriger kere ýylgala qadaýy sygytygar, doýdum mene ıtık tatta ulustağı ıhı qahıllar. Manna bir doýdulaqtar bir etenne, tattaga üleläbit hamsabı jon toğoruha mostan, törebit jölbebit ilgala salgynattan tüýsü oğalallar, aqtılganların taharallar. Bıy usaldan uluğugar olonqa hıga keň dalahan naqtyp ıtıllar. Ulus ağa bahalyga olonqa hıgan alyp beletin, bıýylgy hıqa haýystargar tuttarar. Taattylar ulahan irrigatsiýadan tiýen ıgykka berkistihilaktik kıttallar. Otyýa, sahan narotun sportsmanlaryň samogolur bir tüýülgä tümer onaksız mançara oýnýulara kyrjagas bülik oratygar ıtıllar. Bigi ulustuk komandada bary körüňe eridaksy kıttan bir doýdulaqtaryň erelerin tühen berbete. Bu bildiler okşoş Alexey Klatkanatının altı respublikatağa küyley taatkağa gıtıldılar. Manna respublika 14 uluğuttan beýlerin kıhtarın birden okşoşçular kelen bastın atılar hin küyen körüstüler. Yürek kıyılaqtıra tuymada lizen trorbut anal belagan sentay traktordları ıllılar. Emi bu iganarot mastara tarıl bölükün timir ustarın tümen timiri haran köröldür. Onca kiler udattan baltara kile ras timiri ılallar. Atırca xaya, ot masuliyetin ümürüter, sirahan qahanar bulcatta sünlere ünellir. Qahayistivalar bir dilen çağına jon koltak sırotturun qaççın alır. Ol kurduk okka bulan 37 tığınca tonuna edip bollağına, 109 bırıgan aharı tolurun 4 tığınca 900 tonnağa teňneher. Bu respublika dünen bir bastın gördürüyor. Bu yetik kölläge sarı kulturuna sportivna nehelek sınırlagan teriyer ekin, kılgas kemihiger o plaçatkatına han löeste. Balağan oya. Güerek bili küjüger söptü behenleren saňa sport kompleksi ülağa kirdi. Bu komplekska olatlarga andoydu çempiona Ilarion Tversiye pata iňeriller. Nürguhunlar saharıta kurduk wastan tüskatırıları jonuga sergetiger belek hummut. Kasame kolyoне ıççatı sahatlyň keletiger huybut bir doýdulaqpyt. Saha Kozarsyny Üniversitetiň prepodavatelі Bahaly Birjahanov ayartı wastannyň tol bihet öleninin genkinigetin bir jonugar bilehinlerdi. Ulus bir ulaqan nehelege ötük çyrkök saňa skolalarına. 200 sürbe mestelä keň koň üýrek kıhatyn bir doýdulaqpyt Yakov Efimov salaýatçylar Severny dom qaçaqtamy da ketnesdähtirildi tutsa. Bu gün respublika ağa bahalyga Vyacheslav Shturov tığ haýyslygy löhetlerini kıtta körsen ire hora kapsetde sübe ama berdi. 6-njy ýy. Tığ keýtin kyhyňy ahyn ýolun qahanar tübüktäh kemlere.
Таатта тыа хайыстыбатын производственный кооператива баахны крестьянской хайыстыбары сәрге бирдилен жону кыттар договор быхытынан 500 сүйүнү уанна 200 сылгыны идеяға туттар бұланнақ. Сақасыр культуратын үтіләқ үліхетті ұлбағай ұрығы таланнақ артығыз мелодист Игнатий Слепсеп түрәбіте 15 сылғын Аллах республикатағы ұрығым алғыс болуқтың ұры түрәға тааттаға үтілдір. Үз білоғының ұры түхілгеті Игнатий Слепсеп айбыт ұрыларын көлінеттен көлінеға тарғатар үеттер сыллақ үтілінна. Бүкін илінеңер түйет ұлыс оны Жакускай корат ұрын таптаатчылара жіңнәқ ұрығығын ыстылар. Манны күететті үлетті мелодист түрәбіт көлбетігер олбаға мие үтілінна. Ол күрдік үбіләргін Аллах мұннық Игнатий Слепсеп атының олбатағы сынелан кейінігер бар болды. Бұй ұлу сытчата түрәбіт көлбебіт раз болдың ден атта коллективская акция кыттыған қадайы сергер отугар рахырды үләне үтті. Сәтенне ұй. Бұй ұлысқа пандемическай кирип әлбән ұғын кәмге карантин білдерілен ұлыс осколалары оға сааттары сабылдан үйәрақ тоқту сырытты. Бұй раз қабанна бұстапқалар тегін бұспаққа үтілінілер. Ол күрдік таттаға сылына айтарелер тыға айыстыбатын күне, боларын күрдік үгіз кейіні түмтті. Бұйылғы аты әрген жарпан қатығыр 14 нәлектен барыта сүрбекке қайыстыва араз продукциянан қытынна. Маны сәрген үрінгірітаға көтір фабриката курусса әтен сымыты чәпчекі сынаға тылан лоқтауқтыру астынларды. Бұй оңқа тыннағы үгестері итеннен бәліттер бұстапқалара бәттірәхіне ақтық асты. Әме бұй, Якутстанерга директор Александр Захаров таттаға сылжан нехелек бағалықтарын тәлісті салаячыларын кытта көрісті. Кенелер тұростуларын ехетті ұйтыларығар қойдаты. Улус спордың тірегергәтчілері Иларион Россия партner спортивный комплекска спорт онна физкультура иннекі сайдар қайысқаларын сөбелер мұнияққа түмістілер. Кен ыңырылақ мұнияққа улуска спорт физкультура ләхеттерін түмер, үлі қайысқатын чөпчілур анал спорт комитеттерер сұрғы тұрудылар. Онна резолюция ылынылар. Ақсынней, сыл бүтеге кыя боларын күрдік үләні қамнаға үмірітер істихилері бәлейті райынан білдер. Ол дәхін болу бұғай ұлу сүгіс нәхелегер тәрілтілер үбілейдерін бәлейті әтілер. Әлбақтын ағаяқ қолыбырағаллаққа торы көл нәхелеге үслаққан тәрілті, ұстатта кейін балығатын үбілейін бәлейті әтілер. Охотскай уна Жакускай иккардыгар телефонный себәс оқтамыта сүз сылын толла. Себәс линията илініңерінен келен бігіл ұспыт сірінен отынан жолан чышымағанан Охотскай перевозка аспытын история чақчылара кәпсиллер. Бұ кәрі бәлей түгенге сөпті бәхенлерін алтыннеге Саха Телеком ағат акционерный опсастыва илініңердіға филиалын, өтік көлдіға сығын үләттері бұлырғы себәс линията аспыт сірігер. Жам кәрі бәлей местетігер өйдөбінюгі столбарын тұрорбыттары. Сық инженер Александр Михайлов сайдыны салайбыт стемнерден сааттаға себәс әйгетін историятын ветеран үләттер тәрелттер өңітін туғынан кәптеркінеге тұқсан 100 сыллақ үбілей өріте 2 бүк үрдәті. Онтон үбілейді ұлаққан тәрәйін ақсыннеуі санатығар общественный культурный кине ұтылынна. Бұл ұлысқа 2 тыын солтылақ объекттар үліға керділер. Ол күрдік тұймады нефзаправката саңандылан тұпсағай көстүленен үләтін сағылаты. Сыл бір бөдің тұтутынан ұлыс ұхық нәхелегер дайым матығар тұллыбыт кварталны қошолнайы аттық қосып. 200 кәріңін нәхеленелер дайым матын бөхөлегер манны кварталына қошолнай керейтен, бөхөлек иннекі сайдығытын кәскеле болар. Келер сылға бұл қошолнай нәхеленені 100 бірғын итінің қаштерін стихияға. Бұ тәрәйіңі сөкті бәхенлерін дайым матығар Саха Республикатын олық жаға қомлары қайысылатын бірігер, оны нәхелек кубағар боксаға оғылырғы республикатағы түрақтехи ұтылынна. Бұл республикаға ан бастықынан тәрелі бет Татты Народный театры үйеңардағы үбілуін бәлететі. Николай Гоголь кәрген кәпсәтті комедията, онына Тимофей Сметанин нүргуғын онына лоқуд спектаклі көрәтшілерігер ұмнулы бат түгені бәліқтәтілер. 2010 сылы дойду президенті Дмитрий Медведев учутал сылынан билдерер. 90-ню ыйга ытча сылын түмүктүр улустағы балга ытчаттар сыл көһө сылжар билетин учталларга туттараллар. Байыгаға учутал сылынан эдер учталларганаллах семинар болар. Олонню ыйга Жакускайдагы үйт собот бифасыл продукциятыттан сүүз кәріңе кихи сүхүрер. Ый бүтүүтэ бырабылыстыва чуата тааттага болар. Народ мастера Эрнст Алексеев Балатын Уюнскаятынан государственный премия лауреата үрдүкаты сүгер. Кулун тутарыйга боксага Олимпиада призеры Георгий Балакшин тааттага келер. Эдер спортсменнер кытта көрсөр ыйтыларгар коройдур. Онна уолбага бехес олимпийская ягыларга кыттыны ылар. Улуу кихибит Арсентий Горович Мординов сүүз библиотеканын жөөгө клуб терилибите 15 сылдаак үбүлөйдере белетенер.
Мус устарыйга Жукускайга таатта күннере кең далахыннаактык ытыллаллар. Эмие буй тааттага кыйыз наметекелер. Сирехин сиге региональный мода фестивалі болар. Чөркөккө элехин көлге үгеске кубулуйбут чурапчы таатта олог жахак коммунальный кахастыбатын үлехеттере хуюрга курактахеллер. Ыйгар улуу кыйы 6-5 сылынан браханиктагы парад үрдүк тахымнаактык териллер. Чечимакка табак оттон ынак сүйө сүһүрен өлүйте таксар. Бес ыйгар эрел оғы приютнөрүмөнүгөр дойду президенти Дмитрий Медведев Запас фондатыттан 3 миллион солкобай көрүллер. Карбалакка Авсентий Мурдинов сүйүс сыллаагы бүлөөнен республикатагы ыгы кыһыллар. Тааттатагы олог жаха коммунальный кахайстыва кыйы 6-15 сылынан ага дойду улуу серитин боюндар гараналлаах скивере ахаллар. Отыйгар улуус кийинигер республикатагы ытчат ыгыга ыһыллар. Бу ый дайы амматыгар жоксогоңго чечимакка тыы бахара туран ыксаллаах быгымайгы билдериллер. Атыржак ыйгар чөркөккө дитсаат бөлөк үгүс көрөөчү бихиребилин ылар көңүл батурдар уусуран кинени устар. Эми бу чөркөк Никола Таңаратын жете саңардыллар. Балагын ыйгар чечимак тыы кахастыбатын производственный кооперативин котонун тутуута барар. Чечимак көрдөрүлдө колхозун туһунан Людмила Васильева суруйбут кинигете күн сирин көрөр. Эми бу таатталар көңүл тустууга андойду чемпионун Виктор Лебедевы уруйдан айкаллан көрсөлдөр. Жукускай епархия төрөттемите сүйүс жордон сылынан чөркөк музейгар жохун терехин болар. Манна сакасарына сорunu моллоңго памытынник ахыллар. Алтынны ыйга төлөн хагас акционерный общество саңа чок бутарытар онна нардыр техникаланаллар. Манна Саха Республикатын промышленностька министре Алексей Голубенко, онна Госкомтов председателе Виктор Муков ылжыттылар. Чепчеке атлетикага республика рекордсмена Евгений Иванов биехин саханан оголорго улустагы ыстаңага ахагас күрактахи үтыллар. Сетинни ыйга чымнайга ытча тартыга тыга кахастыбатын производственный кооператива тереллен үлетин сагалыр. Бу республикабыт президенти Егор Борисов арга тытын качактыры яга олокко киирер. Даямматыгар улус баалыгын көһө сылжар коллегията болар. Ыты көлгө Игор Мошкин салаячылаах мэлжегей баахынай кайыстыба аныгыр дебилен оғылуыз саңа котонун ахыллыта болар. Келер сылга тутулуқтаах ас комбинатын сывайата түхер. Ый бүтүте тааттага өймөкөн күннере болаллар. Аксынныга эдер сурналыс поэт Гаврил Андросов Россия суруячыларын союхун чирене болбутунан бир дойдулактара эгардалиллер. Жокускай коракка сырка оны арчы жетигер Борис Федорович Неустроев мандарус 6-5 саха белетенер.